Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Торпогу ургачы. На торпогу. Өлдүргө жакын сүтү бар малдын. 4 ненези торпог эркек. Кышында февралда төрөлгөн торпог. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат тугандар, саламатсыздарбы? Сиздер менен универсал кейжи каналы ушул бей сатылат. 3-кулуну, кулуну эркек. 90 000 сом кийими бар. Ушул жанында турган чоң айырды көрүп турасыздар, ушулдан токтогон экен. Видеону толугураак көрсөңүздөр толук маалымат бере алат. Бул бейнин номери керек болгон болсо описанияны караңыздар, описанияга жазып кетем. 4-чү баласы. Көргүлө. Hatta 3 gün, 4 gün oldu, 5 gün çubuğunu koyudan. Kalasa şu attan tok kalgıday. Kimdeki malatron olsa, dağı jakşı, dağı jakşı. Videodan anne foto ne deysin? Attı da koy. Kaçakene boyu. 1.55. Başından tartı o bak kaç başka çakı süyle koydu o yaman kalattılar tabi. Vur. Koydur hemen. Öbür döngeç emir koyur. Abi jastırıp koyun da sekine çabuk ol. Koyur koyça bir nemesin tekşerip koy. Çavuğum baba. İyi. Turttur he. Bu asal jaşılık. Çıkan ha? Şurama yapıldan biraz. Dinleyip duram da geçtikçe. Karasana bir ekmek mümkün böyle. Ne içine karasam? Assalamu alaikum cemaat. Mına şu taylar satılat. Boldu tutturar. Mına şu tor tay satılat. 40 000 kemi var. Mına ol janındağı bul da satılat. Bul 30 000 kemi var. Ekoten erkek tay. Den soluğu jakşı, taylar joş. Arkanda. Kalta taylar ököten. Жазга kalta tay, mına ol küzgö kalta tay bolat bul. Tortay. Adresi Kuşap'ta Жалпакташка кетип аткан жолдо, Кытай короодо. Жамаат ушул тай сатылат, 10 айлык экен. Өзүр көрүп турган аябай шамдак тай. 75 000 теңге бар.
чалып байланышсаңыздар болот. Жебишкен өтө жакшы. Буттары таза деп ээси айтты. Бул менен номерин алам. Бул бейиктелерге окшош экен. Адашып алыңыздар номерине. Бол тұрып тұра шайды. Бол дамы. Бол тұра. Жамат ушулар сатылат, бирок бизде эч кандай эмебиз жок. Маалыматыбыз жөн эле номерин жазабыз. Ошо номерине чалып байланышсаңыздар болот. Алло?